ji Lahor jengî qehremanavakirin. Beşê dû. Lahor şêrjengî ji bo yenekê wekî qayyûm hatiye danan. PKK piyon kirin şah û ji bo veşartina îxaneta Lahor xebatên pir mezin encam dan. PKK dema ku Kerkûk hatî dagirkirin di hemû dezgehên xwe yên ragihandinî de hikûmeta herêmê û PKK wekî berpirs da diyar kirin. Dixwaz bi vê awa îxaneta Lahor cengî û Babel Talebanî biveşêre. PKK bi vê hêza xwe ya mezin di warê çapemeniyê de ev lîstoka xwe ya sehîlbaziyê bi awayekî akîv bi kar anî û li Bakurê Kurdistanê vê sehrê bandora xwe li ser gel durust kir. Lêbelê PKK nedikari betena serê xwe vê lîstokê birêve bibe. İranê û Cemîl Bayek ji bo bikarînina piyonê xwe Lahor şêrjengî her tiştî bi destê wan ve hatî encam dan. An ku piyon kirin şah. Ji ber vê sebebê karê PKK'yê yekîmin ji bo Lahor cengî ev bû û ew kir karakterekî siyasî û ketin di nava hewildanekî û di nava navdarên siyasî yên Kurda cihekî ji bo Lahor durust bikin. Ji ber vê yekî gava yekîmin xwestin rola wî ya Kerkûkê veşêrin. PKK bûyerên Kerkûkê hemû berewa jî kirin. Yenekî bi xwe jî ihtiraf bi wê peymana xwe ya digel Iraqê ve çêkirî kir. Mela Bextiyar û kesên nêzîkî wî ji ber îxaneta Kerkûkê xwe ji erkên xwe yên hezbî dûr xist. Wê demê de ji bo ku yenekê ji vê qirêjê paqij derbixe, PKK ji yenekê bêtir bû yenekeyî. Hemû hêza xwe ya rêxistinî ji bo palpiştiya yenekê bikar xist. Ji bo ku Lahor wekî karakterekî siyasî tevbigire, PKK pir xebat meşandin. Li ser destkeftên Rojava xwastin Lahor wekî remzekî yekîtiya netewî bidî nîşandan. Bi qasî ku dema Lahor di nava gelê başûr re dikeve Rojavê de diçe Rojava û digel mazlûm eqlî wêneyekî xwe di sosyal medyayê de belav dike. Ew dixwaze hemû gunehên xwe bi vî wêneyê bipaçine. Lahor cengî bi alîkariya Îranê pekî û hikûmeta Iraqê di dijatîkirina hikûmeta herêmê de pir radîkaltir bû. Ew dizane ku rojekî ji rojan wê hesabê îxaneta Kerkûkê lê were pirsîn. Lewma jî ji bo pey xwe çi delîla nehêle dixwast hemû yekîtî di bin desthelata wî de be. Bi zeba tasfiyekirina yenekî. Lahor cengî û grupa xwe bi alîkariya Îranê yenekê ji nû ve vesas kir. Ji bo partiya xwe sîstemekî ku nehête fêmkirin çêkir û hinek saziyên nû ji bo tasfiyekirina hinek kadrên serekî ava kirin. Yek ji wan saziyên ku pir mezin diyar dike lêberê çi bandora xwe nîne serokatiya Meclisa Siyasî ya Bilind e. Kosret Resul ji bo serokatiya wê hat hilbijartin. Herçend wiha diyar kir ku ev kar wekî hesiyetbexşîn ji bo Kosret Resul encam daye, lê di rastî de ev erkê tasfiyekirina Kosret Resul bû ji karê partiyê. Beriya referandumê jî Kosret Resul ji ber alîgiriya referanduma serbixwebûnê ji bal Qasım Süleymanî ve hatibû tehdîtkirin. Qasım Süleymanî gotibû gel Kosret Resul piştevaniya referandumê bike demekî nêz de ez ê biçim taziya wî. Hikûmeta Iraqê jî bi biryara desteserkirina Kosret Resul piştevaniya wê gefa Qasım Süleymanî kir. Di nava yenekê de kesên ku ji rewşa xwe nerazî weke Hakîm Qadir, Dilêr Seyîd, Mecîd Şêxcafer û di nav partiyê de hatin bêdenkirin. Yeneke niha wekî partiyekî bêhêzir li dûv karê rojane keftî ji misyona partiyekî dûr û nediyar çi dixwaze xoya dike. Bi gotinekê zelaltir ger em bibêjin qasî Lahor cengî mezin bû ew qas jî yenekê biçûk bû. Şûrê Demokles li ser rêveberiya Herêma Kurdistanê. Di efsaneyên Yunaniya kevnar de Demokles we dizane ku bûne melik tiştekî pir hêsan e. Ji ber vê melikê Sîrakoza Dionysus pir hêrs dibe. Ji ber vê jî ji bo dema rojekî kursîka xwe dide Demokles. Li hendavê kursîkê jî şûrê xwe bi davekî mûyê hespê ve girê dide. Bi wê peyamê dixwaze bibêje Demokles û karê wî ne hind hêsan e. Dibe her demê ew şûr bikeve. Lahor cengî jî niha wekî şûrê Demokles li ser serê hikûmeta herêmê û destkeftên wê dihêle. Ne diyare ku wê çi dem ew şûr ji wî mûyê biberese. Armanca wî ya sereke guhartina sîstema hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Dixwaze kîmiya hikûmeta Herêma Kurdistanê biguhere. Meha Nîsanê hikûmeta Herêma Kurdistanê bi rênimayên li dijî vîrusa korona ve mijûl bû. Parêzgeha Silêmanî jî bi biryara veqetîna ji hikûmeta Herêmê ve mijûl bû û bi vê biryarê xwestin destê hikûmeta Herêmê lawaz bikin. Di vê meha Xizîranê de jî hikûmeta Herêma Kurdistanê di bin dorpêça gefên dewletên herêmî da ye. Ji van gefan ya yekem gefa wezîrê karûbarên derve yên Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu bû. Di bingehê de ji nerazîbûna partiyên Rojava şeva 18 Xizîranê got ku kî digel PYD şirîk be em ê wî bi PKK dizanin. Em ê nefsî muamelê digel wî bikin. Ew gefa wî jî bo
پدکی و حکومت حریم کردستانی بو روزا 21 خزیران جمیل بایغ جی د گوتاره که خدا گوت لناوا گل باشور دا یین کو آگاهیان ددن دولت ترکی ام دیوان بکوجنو جزا بکن او گوتار د تلویزیون پککی د خر وشاندن اف گفا جمیل بایغ لسر استقرار و آرامی د ناوا حریم کردستانی دبو به ویرا لاهور جنگی جی گف گرن 22 خزیران حکومت حریم کردستانی جبر کریز آبوری بریار دا جبو مهکی موچین فرمانبران 21 صدی خود بکن ل 23 خزیران ساعت 3 شبیه کی به بریار کی اف بریار پجران گوت امی آلیکاری و بریاری بن لید دمکی کندا حفسروکی یعنی که لاهور شیخ جنگی او داخویانی پولیتبیروی جمال پرا برمی او همو کانالین راگهاندن و سوسیال مدیای یعنی که ده راگرن پشتی چند ساعتان جی لاهور جنگی ده حساب خویا تویتری دا او نویساندن انجمن سرگردایتی یعنی که وی بجبه گر حکومت حریم کردستانی ده گل بغداد رکفتنه که پیگ اینه ام وکی یعنی که بر پسیریتی موچه داینی ناهل گیرن همان دمدا خوابکیشان جو حکومت و پارلمانتوی حریمی وی یک بیجی بجارده این لبر دستیمه اف تبیته وکی تبیته که نورمال دیدن لیبلی پیلانا دبن وی تبیته دا و شرطی قاسی اخانتا کرکوکی مقرسی داره جبر کدام لاهور اف تبیته و شاندی پشتی چند ساعتان شانده حکومت حریم کردستانی دبن سروکاتی قوبات طالبانی جبو هفدیتینه که پر گرین دچو بغدای لاهور وکی هردم دیسا بری خود دابو بغدا به وی تبیته خو پیام ددا بغدا و از پشتوانی ومه اف شانده حکومت حریم کردستانی جی به انجام بگیریان در راستی دا اخانات کرکوکی بداوی نبویه هیجان بردوامه لاهور شیخ جنگی به ارکی دستلاتداری سرخوش بویه و به وی سرخوشی خو ایریشی سر همو دست کپتن کردستانی دکه گلو آلیگیرین یعنی که وی چی بکن پکی که او به تیبتی عبدالله اوجلان جسال 1909 سویان و ورده دخواستن گروه بکی جیینه که خود بکنو به پالپشتی وان لحریم کردستانی دا جهه که جبو خود درست بکن هر چی قاس مام جلال و عبدالله اوجلان به پیوندین خود دیگر یک باش بنجی مقصیه کی پکی که تو جاران برچاو وندا ندکر وی دزانی کو دبریکا خدا دو پیش کی دیگرینه لبری پیشی نخوش کردن مام جلال پکی که جبو خو وکی فرصت گدیتو یعنی که لگوری برجواندی خو بکار آنین دبیجی یعنی که از لدیجی پدکیمه ول سر بی اساسی دخوازه تاویزان یعنی که ورگیره او به پالپشتیا یعنی که د باشوردا وکی هزکی سیاسی خود نشاندان و همان دم یعنی که جی به پالپشتیا پکی که دخوازه ول سر لنگام بگیره لبری هر چی به بلا ببه او هر دو هیجی لسر پیمانا دگل دولتا ایرانی دجین ببی حالیه که خلاص بویه تنی ناو مایه اسکلت مایه ناورو کاوی والا بویه وکی اموره که سیاسی دناوا مزخانه سیاسی دیزا جدی گیره ایدی پرزگیری که براستی جی اوه گلو کسین دناوا یعنی که دا خودی خدمت و خودی راستخینه یعنی که دی بکارن لمیاسی خودی درکبن یا نه گل باش دزانه جبی قماشی چی سروک جبو کردان درست نابه لاهور شیخ جنگی نکساتیه که وهای کو خودی آرمانجه که نتوی به و بکاره لمیاسی مانجلال خودی درکبه نه خودی وی شخصیتیه و بکاره سروکاتی یعنی که بکه چوال باکور کردستان داگرکرین ترک لسر شهرداری قیومان آبادکن لاهور شیخ جنگی جی جبال دولت داگرکرا ایرانی به لسر یعنی که وکی قیوم هاتیه تعیین کرن لاهور جنگی بوی هزاد دست خود و بوان آلیکارین جیرا دهینه کرن و وندا کریه و بشیواز مافیاواری دخوازه خبات سیاسی بری ببه کی جان دولت کی جان حزب بخوازه جی لاهور قهرمانه که آوا بکه بلا باش بزانه و جوی قهرمان درناکه بن اما خو باش ناستکن گلی باشو باش زانه کو جوی لاهوری لطاخ سرچنار سلیمانی لسر ماسین ویسکی نارابه و دناوا کیکو سمای دایو و یه مجاره که ماگازینی تو سروک درست نابن گل باش دزانه جوی قماشی چه سروک جبو کردان درست نابه